Mulumbashi. Ikikai kule tele Mulumbashi. Mulumbashi ne mwile mwekaji. Tando yonse jilanga nkwaji kulwa kwa kuina ngila kiolwa. Toe bonse kukimba. Uwaya kukimba X-Noir. Kipangujo kiba jinji, avant kipangujo kiba jinji, mwanda bantu akuyuke ko bien ko découvrir, uitubile ko ka acapella na sia pour 20 secondes. Mwanda oyo afana tik bakutereke. Utala momo ukubila acapella. Bayukembe yabine yabe wa mwanda. Amo imuntungi waya tukuiba X-Noir, waya wa unfento big mass X-Noir abamoki ayebo. Wimba utala momo ukubile ko ka acapella yukemba bien sûr X-Noir. Balwana na nebo banena nena. Kafweye tushile kyaba, kafweye tushile kyaba, oba londa londa kajina bo mambo, mwanda kimwana fwe kwa mpikwa kunena, yo yo yo, le le le. Voilà, toi t'es là X-Noir, mais tu as qualité ya marime ya kura paya. Ye qualité okile oyo bantu rima botu ina saboro mu pa 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 ba kemba ya yewa voilà sikoro kidigoti wafoko une wa Roma ke montage o jinanje alive voilà kubila Karim na sako bien bantu akutele bu manager lele yewi vijije ko se ke unkutije oui sije voilà tout qui a X-Noir gagner tout convaincre tout qui a bon X-Noir wana na mamuye Mulumbashi muye kwingila mingilo kukimba kiba ngusho kiba jinji kya il était polémique kuma nono nje mpate ma appel kuma nono kwa nkoro kukama kukamina bantu be ivangusha amba X-Noir Mulumbashi kwa endelemba shikwa wanji manager bali nanji mianda iweko sebe belu ebyo X-Noir waenda kungi manager nje washala wanyakune na manje para pour une question hapana ya mwene niande abantu abo bene keba yugele ni position yami bene banangana ya mianda muntu shi watumbe c'est-à-dire ka fota kenyi watu ne bintu ke bijimo donc awani manager obe mudibi yampe kudu problème na shaimo oh honji bijikuno Kulumbashi bahitamba kajikulumbashi babambo jikunja o babamba nenki ibi komo tunemo kubishintulwila ntumbo imi yampe kajimivi yena njo tutwa voilà X-Noir wimanze carrière kobe mumu akaka shwanya kufuruka ne mwanze muziki yami mu 2013 uanza musique mu 2013 wanya kuvuga lwimbo lwa jinji lwa rubire tuma lwimbo lwa jinji lwakere kugukandija utelekwe lwimbo lwa jinji depuis OK nakufuja ko beka tampe brickmas kabongo mwana mulo wa nensungu voilà depuis ngajela mi musique ne mukande tambakala ke wanya o kulimitemba lwimbo fulani lunkanji kapa non lo lwa jimene munteso kana na yanji débit wanya par exemple anda chiku difiti wanemba ama bona imbile monde ya surprise lwimbo lwakere kunjukisha wende ku dienfrapamba ama bona njile rape karindula chiki sensela yeki unkandije malgré mangi moso e matumba awa no lwimbo lo wa motumba luba jinjimba lo convaincre population yilumboka depuis ngajela mi musique kya mwene o lwimbo lubine luyampi yo seka la kami yampe minkandije voilà lwimbo lo wa jinjilo lo watambije lo wa jinjimba X-Noir watambe ke artiste yilumboka titre nanjilenga nani musique ya minanjile na Swahili wanjile na Swahili na imbile wa mibumi wanjile na imbile lwimbo lwa pesa sio rafiki wa mtu duniani kwa sababu naitafuta na choka uko wapi walisema ukitafuta utapata duniani kazi ya kutumika tupate iko wapi voilà lwa kiruba na lwa jinjina na lwa kiruba lwa jinjilo Swahili lwa kiruba na lwa jinjina na lwimbo lwa jinjina lwa kiruba mama mukala ibanza ni mama wa upendo sasa ni nini mweye lwa kiruba anaya nanjilenga na kombine mo ipape sasa yana na vile ukadilo kuifiana manyi wi X-Noir ikala kuifungula wipo mone kubila ko tu ina sha umwe bantu ifo ba yuke ya bine X-Noir kubila ko na sha pour 20 secondes tout 30 yo ya rime ya bien il est jusqu'à ça sur bantu kuike ya bewa awa selon abeto selon mo yuki ile X-Noir owanya kunombola tumba ititre fulani ilwimbo kampanda nyimbelo a live agawana amewa wikale convaincu ilwimbo ka omwa kala kunena na kiomba
Luimbo ngotele luimbo na bon bidi Victor Hugo akele kuitushia ya artiste wa moyo wa tsofika kwako uitumile luimbo la hommage ya Victor Hugo tuyuke mbai ibintu ya shosho voilà yo ulanda nyembo tukamona kamulu ulanda batwe tukamona kamulu waye waenda nadila yempo lo kalipugo nadila yempo lo kayumebo umwena kwali mulundanami umwena kwali mulundanami yo ulanda yo ulanda yo lufu ubaseleba tushelekanishia baneza wetu tutote wajikwebi leza otutote lelo wajikwebi tilala yetulo tilala yetulo natila wangeze lufu lobe obazunze nalanga malaleze tamba ufuila aminabize nakimbe yena koka nengi nyimine bampotoka monti kumone nakotoka nashandele mwabunka nalanga ye mwikeulu lufulo anje lumpe bututulu yamba ne mujensanga bululu imufuelo mutuntulu waenda kebilo bakekiulu voilà X Noir toi teleka aminatela ne kumuchima en tout cas félicitations manda bidwa lo luimbo lo wambile Victor Hugo pourquoi Victor Hugo va duki dimumi walibona njibi yampe Victor Hugo wadi umanyimbo umutuka kudirimbo lo tele Victor Hugo umutuke fo mais wafwe wa mwimbila luimbo lo akumudila ula hypocrite enyi ikuchina muntu ufuile wanyi ikikaki agele kukupuse muntu wawadi ukidimumi kumwimbila ukidimumi umutuka me aye ufa kwa mwimbila luimbo lwa hommage ikikaki agele kukutuma wimbe lwa luimbo. Ok, na kufujako Brickmas Kabongo ami wane Victor Hugo ke toi jova ennemi toi jova adversaire toi tulonga rivalite concurrence de personnes ke toi jomba toi jova ennemi hapana kaji byona jinyimba ngashimba na imbenenki ya jingenyi yabate bunga bubiji tuilujikabyo ayaye tulonge na manyi antanka wajimunku jile kumyaka mondo wajimunku jile halampe wajivye tukolabore tusakulonga na manyi nekene tuihamange nyabate bonsa bubiji hauntu kile bu mistanyuki kile mobo inga yenyi wamwene kamiwa bana muchakula kabubi wami mwabewa kuti Victor Hugo kwalele kukiundu kwa ulangile wi lo luimbo mulusange Victor Hugo waje okene mi wami Victor Hugo toi tulonga i concurrence toi je ba adversaire et d'ailleurs yo toi tulonga nanje bia ketu kibwanya kupata ho mizi sem ko hotu wanya kulonga nanje na yo toi tulonga na Victor Hugo sasa lufu la Victor Hugo olutambwile la kusensenyi watekebera manyipa fili Victor Hugo bisanse abetu bijikumwene mane mumunyane tubijine hano honji no be live ene ke tukele tuimwe mwene umwene tumonyanyine mulanga sa man kiugilene na mizike mine shisa kushite kenanga tuna shabu kule kabyo manda Victor Hugo wa fema kudu faso leke yo manda wa shala komi kipanda wa luba bon shi Victor Hugo fawele tu monjipa kawi tunjika avai tunjike no wa mutambila ima digero do mudingi mwene yuko mwene mwako hivi na tutu bon madigo do mudingila avai tunjike wala mwana maleka comment do mudingila parce que un artiste comme Victor Hugo afika munifu ya kuitunjika shi wajiawa ima digero do mudingila mando wa amukonvaincre na kuitunjika do expliquer bikabumi na mani na kufusha ko Brickmas Kabongo lufu lwa Victor Hugo ke kuji wilu sangele na sha moto wanya kukwashiwa kumuchima mwanda bate bonso imoto atui obela tuikwasha tulonge nenki tusa kulonga na manyitu evoliwe eda ere tuiba tukije miziki ya ba mizise bakatampe ba mukatanga katuntulu en tant que olo mamine Tanganyika toi jibunga bubiji toi jiba okipe ma province en soi voilà Victor Hugo j'espère mulube fia kuitunjika voilà toi ame mwene ne mufujile tunana shitu mbabi ajimba bya muntu akufwa twachangira na sha mafuku
Londo setu kongela bami bafane ne banji. Muabewa wada kumpa mafuko nga muwe umi. Yami miaka yonse najiwa kumwaba. Bwana jimusense sana. Voilà, X Noir tuabite kwako. X Noir kudibi vangusho bila kuvangula bantu. Owe manyimbo adi consommer na bantu ke bansongo alume. Mais bantu bakulumpe bakwawo bako bien sûr bakonsomanga owe manyimbo mais bakwawo na okebe akonsomanga pourquoi oui mutumbile mutonko. Différence ya di wane Victor Hugo abe wa wadu tukana bibi kashiko tuke muntu mutongo kifa wa limbo lo FIFA ke FIFA lo IFA avana wana wana muiru kama kiru ke wenti ta muiru ke IFA okay we mutu ke tonga bede tonga bidi kwa kibangusho we mutu ke kiwe na kenkulondo lo le kabwile we mutu ke muntu kwanza kudina kufikane kunywene bibinji byose bya muntu mwibitele pourquoi wikalanga wimba manyimbo a mutongo. Ok, baba shikilwe kombe ya minyimbo mbamine wa mutongo. Balete abo nimero alombole lwimbo lokenji muiba tuke. X Noir. Hapana balete tu mapreve muntu okenji muimbe lwimbo lwa amikijiku wanya kimfana no lona imbilenga lwa pasteur. Wa mitwaba. Muntu wa ile na composition wa umpa na imba mukwabo tu mwine ontukileje afulo a DJ yani DJ yani ke obulwe kilo ke walongele kupare yani voilà yewa DJ Octa kuilombe lo zuwe DJ Octa chivi fulu na manyimba toje mwifane shine mai baba kiti kyanya kunena bayi ba plateau pourquoi ukala wimba manyimbo anabia amutonko bishima bibi imata ka tukananga umwena no amina kulombe na umpe muntu mwine ona tukileye mwena kwa example ya manyimbo lwimbo lwa DJ Octa na kuba example ya lwimbo lwa IFA lwimbo ni lwa pasteur shiwa kushiwa kumanono shiwa kwebiwa kiba ngushokia imwanda wabika utukananga unondolole setu nami unombole inyimbo inga yokenje mukutuke yabe ke habulwe kya wa unongele kya musasa na muimba bo tukangaba uyatukilanga bika kenje mutuke anyi DJ Octa DJ Octa ke habulwe Victor Hugo pasteur shiwa kumanono shiwa wisa konombola kishima Mr. Nyuki oboyinga antanka mine kilema levwen oh kilema mwana kilema mwana kilema ne Mr. Nyuki voilà non toi tulonga ke kulondaga yo tulonga ne Victor Hugo on faisait on était des adversaires maybe you can Victor na kita Victor Hugo DJ Octa ne wachi pasteur otukilewa pourquoi kana na mutonko ni lwimbo lwa IFA pana lwimbo lwa pasteur wa hamitwaba i composition ya muntu wa yamba IFA ujibankamba kenyana mkelenge wali yangu usanshije nami wangula kya wajimukune waje umone ukune jipapai usa kukangula kwa makondo voilà X Noir pendant que l'on parle ma vérité il va plateau il devant boyeba va kana kulonda fanatique wobe wala OK nemo fuisha ko bijiza nouveau X Noir temple d'expression X Noir est-ce que vous dites funa shaimo yoko de mu regretter lumbo lwa IFA ni lumbo lwa DJ Octa manyi bokalanga ko mutu ke wantu ko difu ko mushikate tone ki wa regretter pourquoi na bilelo lumbo pour regretter na bika pour regretter pourquoi na to kenene qui pour bon kwa kile tour difu mo shikate conscience yo ya pour prochain ba bia ko tukana bibi bwanya kulomba population lusa kupare yanji kona yawa unsanshi jenga kebe wanya kumulomba lusa non aitre wamba yo mulombe lusa kupare yo fanatique mwando wa respect ne kulemeka wa fanatique wanyambo tukuje skize par rapport à manyimbo manda ya telekanga abo kiomba DJ Octa uru telekanga wije skize na mwenye nami kitukileba fanatique kitukileba mebafane kitukileba meba sponsor yewa muntu mwangule kya waji kunyine kukujingile nenki wapi tuwabi na kujingile kosake kuntuka kukujingile uselele kamulo mpaba baba X Noir tuwabite X Noir bio ikaranga urapa urapa mabishima ya ma inspiration selon bantumba parmi ba artistes babaluba ikutu artiste udina manga wawe wamba awa mwine duinganga bako bane ngamba bekana kodikola kuba kila manga ukawoma mumine biminwa amba kodi ba artiste basatonyi bana baendele batele ne artiste kakuzari tsengo watelele wafika mu manono wano ke janvula vula wano karitsa kubena kubera concert amba shari tsemgo wakalonga concert awa wafika nawe makuta wadipa makuta obea bela mwa makuta wadi dibija ne makuta ne bantu batambo so mu concert ke bakulonda wa banja
amba ukaranga na manga wifobo utsa wile tu wasa wile pato clairement yani ko bagela manga ne manga odina o ya munivoka sakukulombola hato clairement sakukulombola hato clairement na shabuki hon clairement samvukashe okay ami wakashambutulwa mundamo awame mama kya mwene bwanga bwimbe lwimbo terele lwimbe bwanga utele tumbe lwimbo lwandilwe nankishi mwene kudi inspiration miko abomanga yale letanga inspiration akulote chabya kulonga akubwa bilotwa peut-être yana byawa malgré manga kembe ngabo wimba yabewa okay na kufusha ko tutu eske ho ekalanga upatange nyakulonga ma emission amubuluwa ebukata wekalanga ulota byonyi wikala tu ikia muntu kikuheleza no mwene emission mishine na kuimba iki amikia muntu kata hile muntu munza kala bitu hunkijikin masusu abampe masomo njukile mankekala mukomo ano mambo imakomo mundekela na sha bawa kulo abate tako nganga omunda hawakomeno wako bako bane namba kwa mulongo ko bendeleko bine bakolelako bine ai kya buntu voilà ikya buntu ikse no atwabilite miande ya kulu ya dibika ojist misongo yali misengoni yali bika balongele ya accident na moto babamba kulwa abatetako nganga omunda hawakomeno wako bako banenamba kwa mulongo ko bendeleko bine bakolelako hano kulwa abatetako lelo waendeleko na shawajiko shikaja abantetako itainobe aye mosheko shimuteka koreko shimwi abako shimukangako shimufitako excellent. Oh my god, bon. Ça va. Bana wonso bana kuturonda muibangi tudina artiste X Noir Kishkibi. Kiba ngoja follow kuma suratu avant tushite. Oui artiste, we mutumbe bika tambo ngulumba shikuma olo mamita ngani ngamone ketwa kinena kuyunji byonso wa yari. Bana artiste sonso kulumba shikutura kutere kwako. Apara abewa. Mali na Victoria kona wachara kasuku. Bio dinayo tuma ma bien artiste mudimono ba Fitch One, ba Chumani, ba Lomanixe, ba ina mami otoka na mampango. Awano be en tant qu'artiste waluba. Ikika kyo dina kyo comme ma bien o. Kijina bien osopini kan coach mwine unjina kawabu. Kijeo tuna bien na shai kuyukele kalawe tumuzo wa baluba. Abo ba sense kusutenire bantu bakungi. En tant que batu bene ba representa muzo wa buluba. Kebe tutalako. Est-ce que tu na chat téléphone mikutena mionji. Est-ce que artiste bon ana so turonda i artiste Bileta Bulanda artiste ula kulonga fierté yalo turudimi u défendre le tumuzo kadiboni na moto mono imoto wa artiste kadibona moto et pourtant fa nasa kala véhiculer mais kayiba shana moto kayiba shana ma bien bana betu bana mutima ku soutenir abantu bangi muntu kulanga kuimba kiruba iulema kuimba kiruba inzambi kwa leza au artiste wetu imanga kiruba wakumusutenir okay pamo wadi kulampe kwa wadi mumumona pano wadi kulumbashi wakumusutenir na kyonso akuimbile lwimbo ikumusutenir umwite tuma ngimbile lwimbo la publicité makota abangimbile lwimbo ikumusutenir kumwita mbamu kwetu kibona kya kukuba shimo toka au kya wanze kuendelamo ikumusutenir amukwetu shimo to au amukwetu kwa kike shoka kadi kumanono pango aikeyo wakanjiwo ikumusutenir mutimba kusutenir baanyi shike musutenir bo ba artiste beno bakiruba katonyepo dala kunyuma mona muntu ba autorité muibangi ketu imutera bone wonso baluba muibangi ikala kusutenir ba artiste ke kata ya campagne bo wiyalubira nawe makochi ya minkonye amba X Noir nyimbile lwimbo mwanda wantonge pamo bakutonga wamba shika 100 francs $600,000 $600 $200 imulongele kika abeko kaje mamiyo tukimba wa profiter bya kuimbila bya nowe wampa muntu kintu kikatampe wamulongela shanjiwo na samotoka wamupa au ke artiste yekyabya kumusutenir kika kyabo kya campagne kemu yana milembe milamila yabyo ibibi X Noir tu veux qu'un follow ne bantu bo wanya kwimuna ko wibemune okay ne mufuisha ko bika tampe bon so ba londa dalu vovo
l'initiateur, le fondateur, le promoteur de Rime Luba. Temple d'expression. Ulowe wankinji. Yamo ne mufuisha ko bika tampe. Kamu tambila kune na mutame. Ibi abine ba diamond bemba mukia kwabo. Ba maliki rose bo bemba teka. Me ba ma millionnaire. Oh baba batu yoko muzo wetu ketu yukile na sha shimukimbanga itwa fika muntu wetenga ha etage we basamuna wa yukamba imuluba kebi tuhunengenye nemufuja ko beka tampe bon so bankimba bangichile ko ino numero 097 484 03 ibika byosa kusakula fanatike wobe badi bakutelekelanga kula bano di mulumbashi imessage kwasa ku balance bakukimbanga bonso sakune mabika. Ok, nemufuja ko ba me ba fanatike ne ba sponsor ba katampe bahangala nemufuja ko bika tampe mukihi ense unkimba wakwimbilwa luimbo lwa lufu lwa makamba kano lwa kulondwa londwa lwa publicité il faut ka kuitumona tuibaluba tuivulukei kimuna ko na shabanga badi kulonda quand même oye manager bakwa kwa bo badi kulonda. Ok, nkije watu na bangi bakwimuna na muna patron zala ne wako nje dansango mulumbashi kilwaho Dieu merci Younes homme des actions concrètes mwana tata pita ne mama kakuji mwango kilengalele emomo abo na kwimuna mheshimiwa nerite 18000 démons trouble de tous les troubles mentaux mon petit c'est dans le vovo ami wako imuna kiji kuilwa vie passer afungila mama moto ha ilube ha patron ilube hatano mwanda ba vie bankwa takanye ne wakuwana wengela mwana wakashe unonda kakunku kami tujinanja tukila kintu kitane ne Ramazani mbuyu nanje chroniqueur waba musicien wekala longa chronique musicale kumanono ne mwimu na bana bon sang kilo famille yami Cherido mukasha kwami bami bana Archel Arkan Armel Arbino ne mwimu na kata kekia mikamfulo enso kima kumona kimbe Brickmans kabongo.